muyambaho okugira ngo bundi wabagora gamba nawe agumaga respecting ekoro yawe waraterera umuntu atakwakira ngaweza bamutera wenda shika nkibiri ugashanga isumire hakoro waiting se cyatumira atagambaniwe yatarendaga kugambaniwe because aramanye ebya yo turagura mugambira n'ikindi woragamba no muntu ahasima akakujansha rumaze kwatogo pe chimanyise Johnson Mendije ari nagukwata ine vari yo mpango so gumago yebuzo Teeramu Tooki abwenshi nyowe ogumuntu ngene aratana ngo agane nanye hasimu ebyo rero twirora mugambira ninga bimuture muraganira amanyango byana kandi ko bibaga bisoye mwene ndashigira ngo Teeramu Tooki wabagoragamba no muntu mwikirize ngano manyongo umuntu shemere kwa ndagamba no mu muringo gunogo so ngene nakuteresimu ndakutebeze mboze raze kubera kuyamba erumbika eraze kuba eraje ci yakuyambaho omuraifu yawe embozi nyinyi turazetenga okuza kuganira ngo nanka yakozire kineke kuyachikoze ti yachekulire yes nikirunje yese yachikozire konka watekamo airtime okugambura munywani wawe ngunanga hatakaba kubi embera ati yamwanguhire agwejo taramutera ngunanga kuyibya mushobiro abwenshi tutaramuyamba tukamurondera kasete so mbwene nanajya ngo Teeramu Tooki mumboze roraganire byo ragamba abanywani bawe manye ngyo barakugamba baragira ngo ondiho bakuriho gira ibintu biwagamba nebi wasigirenda so ngeno muntu mutwarize kurungi nawe kutwarize kurungi aho mpaho mu bikurongi so waterago muntu ikira hapo ite cyate muratera nawe uratera no muntu ragamba nawe hasimu gamba nawe mu muringo murungi embeoze yo ramuretere ebase kubera mwombeka so ngeno Teeramu Tooki Sky TV irakajya abantu shek MG the champion. Sky TV irakari abantu.